Umunota umwe gusa biri bugutware wumva iyi nkuru. Impinja 250 ziraba zimaze kuvuka, abantu 107 baraba bamaze kwitaba Imana, inkuba 360 ziraba zikubise ku isi hose. Ariko ibi ni bike mu byinshi tugiye kurebera hamwe mu bibera ku isi mu gihe kingana n'amasegonda 60 gusa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitangaje biba bibaye ku isi mu gihe cy'umunota umwe gusa. Ikaze kuri Nyanza Culture Impact TV gakondo yacu. Njye muri kumva Nshimyumuremyi arasubiza gati. Waba uri umwe mu bantu bakunda kwibaza ibiba bimaze kubera ku isi mu gihe runaka? Niba utari usanzwe ubyibaza, ndakeka ko ubu ngubu uhise ubyibaza. Ndakeka ko uhise ugira amatsiko menshi yiba bimaze kubera ku isi mu gihe kingana n'umunota umwe gusa. Mu gihe kingana n'umunota umwe gusa ku isi haba hamaze kuba ibintu byinshi kandi bitangaje nk'uko ubushakashatsi bwagiye bukorwa bwabigaragaje, ariko uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe muri byo nk'uko tubikesha imibare itangazwa mu kinyamakuru Stars Insider. Buri mwaka miliyoni nyinshi z'ubushakashatsi zigakorwa n'abahanga mu ibarurishamibare, abahanga muri siyanse aribo twita aba scientist mu ndimi z'amahanga, inzobere n'abandi banyuranye. Ubunini bw'imibare bivuyemo byagorana kwiyumvisha ibibera ku isi, ariko tugiye kurebera hamwe iby'ingenzi bibera ku isi nibura mu munota umwe. Tugiye kurebera ibibera ku isi mu munota umwe kugira ngo ugire ishusho y'ibibera ku isi mu gihe runaka, nibura cy'isaha, umunsi, icyumweru ndetse n'ikindi gihe. Mu gihe kingana n'umunota umwe gusa abantu 116 baba bamaze gushinga ingo nk'uko ubushakashatsi umuryango w'abibumbye wakoreye ku migabane yose y'isi bwabigaragaje. Ni ubushakashatsi bwiswe Marriage and Crude Marriage Rate. Muri uwo munota kandi haba hamaze no gutangwa gatanya 58. Mu munota umwe impinja 250 ziba zimaze kuvuka, ariko 113 zikaba zivukiye mu bukene. Muri abo bana baba bamaze kuvuka 15 bavukanye uburwayi bunyuranye cyangwa ubumuga nk'uko imibare yatangajwe na Online Education ibigaragaza. Ku isi mu munota umwe gusa haba hamaze kumenwa imyanda igera kuri toni 2500, naho umuntu akaba afite ubushobozi bwo kuba asomye amagambo 900 mu gihe kingana n'amasegonda 60 gusa. Mu munota umwe kandi McDonald's ibigurishije hamburger 2500 ku isi yose. Inkuru zirindwi nizo ziba zimaze kongerwa kuri Wikipedia mu gihe kingana n'umunota umwe. Mu munota umwe indege ziri hagati y'8,000 n'ibihumbi 10 nizo ziba ziri mu kirere. Bisobanuye ko mu munota umwe gusa abagera kuri miliyoni baba bari mu kirere.
munota umwe abantu 83,300 nibo baba bamaze gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko Atlas of Human Sexual Behavior ibitangaza. Udukingirizo 9,500 nitwo tuba tumaze gucuruzwa ku isi hose mu gihe kingana n'umunota umwe gusa nk'uko New York Magazine yabitangaje. Mu munota umwe kandi YouTube ishyirwaho amashusho ku buryo yateranyije yabyara amasaha 400. Utugunguru 65,000 twa peteroli nitwo tuba tumaze gukoreshwa mu gihe kingana n'amasegonda 60. Mu munota umwe imbunda 40 nizo ziba zimaze kugurishwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibirahure 12,000 by'umuvinyo nibyo biba bimaze kunyobwa ku isi hose mu gihe kingana n'umunota umwe gusa. Indirimbo 15,000 nizo zigurwa buri munota kuri platform ya iTunes. Uko umunota ushira kandi niko iherezo rya telefone riba ryegereza kuko smartphones 2,700 arizo ziba ziguzwe buri munota ku isi yose. Ku rubuga rwa Google haba hamaze kugurishwa ibintu miliyoni 2.3 mu munota umwe gusa. Mu masegonda 60 ahwanye n'umunota umwe gusa, Cristiano Ronaldo aba yinjije 9,600 y'amayero. Aya ni amafaranga menshi cyane. Ni amafaranga menshi cyane kuko yashyize mu manyarwanda ahwanye na miliyoni 9,965,618. Kuri Facebook mu munota umwe gusa haba hashyizweho amafoto 300,000. Mu munota umwe gusa kandi umusatsi wawe uba umaze gukura ku kigero kingana na santimetero 0.00060. Konti 320 nshyashya nizo ziba zimaze gufungurwa kuri Twitter mu munota umwe gusa. Mu munota umwe gusa kandi tweet 100,000 nizo ziba zimaze gushyirwa kuri Twitter. Ubutumwa bungana na miliyoni 20.8 baba bumaze guherekanwa kuri WhatsApp mu gihe kingana n'umunota umwe gusa. Ku isi umunota umwe gusa haba hamaze kuba imitingito 5 nubwo harimo itumvikana cyane. Abantu bagera ku 100 nibo bamaze gupfa mu munota umwe gusa. Pizza 21,000 nizo ziba zimaze gutekwa ku isi yose mu gihe kingana n'umunota umwe gusa. Mu masegonda 60 yonyine agize umunota, Amazon bimaze kwinjiza akayabo k'45 by'amadolari. Aya akaba ari amafaranga menshi cyane ahwanye na miliyoni 72,581,399 by'amanyarwanda. Mu munota umwe wonyine emails miliyoni 204 nizo ziba zimaze koherezwa. Ushobora kuba wenda nta mpano ukunda guhabwa, ariko icyo wamenya nuko impano 150 n' 184 ziba zimaze gutangwa mu munota umwe gusa ku isi yose. Tubashimiye cyane gukomeza kubana na Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Jye mwumvaga yari Nshimiyimana irasubiza Gadi. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.